umuntu nomuntu kubalekile ukuthi kube khona izinto azilungisayo ekhaya ukuze lezo zinto lezi azathi mase zilungisile bese kuyefana nokuthi kade elula i-aerial yakhe ukuze akwazi ukuthi axhumane nethongo. Kubalekile ke bafowethu ukuthi izinto ezidingwa yithongo kube izona esizilungisa phambili nesizibeka ohlwini lokuqala ezintweni esifuna ukuzenza ngoba ithongo ilona eliwukhiye wempilo zethu. Ithongo ilona elikwazi ukuvula, ilona elikwazi ukuvala. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokuthethe nezinto, amafasha abahlosile bathi uzokhuluza ukhokho bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, bunga yezinto wewo. Sakhuleka kunina abakhulu, ayikhona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje itsisa simbiza ngonduna kaNdaba. Ayikhona yasuke yahlala, impungu sihlephlela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela Ndaba. Isizwe kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlazi angameva yabhula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembe leqamanye amalembe ngokukhalipha usishaka kashayeka ngemazi ngesaba ukuthi ushaka kuyinkosi yasemashobeni. Angimibingelele umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyele khona lumfanekiso oqoshiwe. Uma ukuthi umusha kule channel ngiyacela ukuthi ungivaze ibutton leli libhaliwe ukuthi subscribe wenzele ukuthi yonke imifanekiso eqoshiwe siyifakayo la kwi-channel yethu ingalinge izikuphuthe khona uzokwazi ukuthi uvele uthole i-notification ukuthi impunga yesintu kukhona umfanekiso oqoshiwe omusha esiwufakile. La sikhona ke bafowethu lo mfanekiso oqoshiwe siwuqopha sisemPhelandaba wempunga yesintu. Emphelandaba ke bafowethu kusenkabeni yeTheku. La ufika khona wena njenganomuntu sizoxoxa sicubungule udaba lwakho lokudidayo bese sikunikeza umhlahlandlela. Emphelandaba ke bafowethu la kuphelela khona zonke indaba la sixoxa khona sichushisane sikwazi ukuthi sibonisane ukuthi abantu abadala bakwembethe yini abadinga ukuthi uyenze ukuze izinto zakho zikwazi ukuthi ziye phambili. Yini abayidingayo bona ukuze izinto zakho zikwazi ukuthi ziye phambili. Zikhona futhi nencwadi esizilobayo. Amava ahlabahlosile sithini isintu uyokhuluza ukhokho. Ziwusizo olukhulu kakhulu bafowethu ngoba zikunikeza ulwazi lwesintu zenza ukuthi ukwazi ukuthi uqonde izinto eziningi ezahlukene. Ulwazi ke bafowethu luwumuthi wangunaphakade. Nakhona futhi emphelandaba sikunikeza umuthi wangunaphakade ngoba sikunikeza ulwazi into yokwazi ukuthi uphilise ngawo nesizukulwane sakho. Mina ke insizwa zingibiza ngonduna kaNdaba. Untombezi yamncumela, unsizwa ziyamkhomba, silwane esincane saphuma ehlathini ekseni kovivi sazivuthulula ngoba sigcwele amabethe. Ikholo elikholwa ngenhliziyo engalibhanda kancane esontweni ugqamgqama umsathe enkakane lakhala lathi ngahamba. Lithe selositha lathi ngahamba. Ngumjabulelo ngomamatheka komkakhe ngoba njalo memamatheka kuthi faca. Umuntu wentombi ezithi zingawuboka kuhluma ihlahla sothando ngaphakathi enhlizweni eqeda isimilo maqede zikhoda amasokazi. Ngumshana wakofuze fulele omashiya amahla ngathi azoshumayela. Umzukulu kaMdumo igaba elimabanga likaThumbu laTshatshatsha kaPheshe kaMagwiyane kaVaphe kaNokhonjo. Angiphinde ngikwamukele ngokuthi umusha subscribe la kwi-channel yethu utshela umngane wakho naye ukuthi i-channel Impunga Yesintu TV i-channel efundisa ngesintu sethu ikunikeza umhlahlandlela wesintu soqobo ikwenzisa izinto ngendlela ithongo lakho elizokwazi ukuthi lithakaze. Namuhla bafowethu ngifisa ukuthi ngizothinta into ebalekile kakhulu kuwona wonke umuntu. Ngizokwenza umfanekiso ngonomathotholo ikakhulu lona wakudala owawuthi uma ufuna ukulalela umsakazo uthandayo iGagasi FM uqale uqulufe eqala uqondanise inombolo ukuthi iGagasi FM lidonsa kweyiphi inombolo. Uqulufe ubeke ku99.5. Emva kwaloko ube sewelula iAriel yawo nomathotholo. Uyilulelani le Ariel? Uyilulela ukuthi le Ariel unomathotholo wakho ukwazi ukuthi udonse ukwazi ukuthi uxhumane nale Ariel enkulu okanye uxhumane nama satellite athile azokwenza ukuthi unomathotholo wakho ukunikeze yonke into ekhulunywayo ezindlini zokusakaza iGagasi FM. Ngamafuphi ngithi ukuze unomathotholo wakho
ukwazi ukuthi lento icelayo kuwona ukuthi ufuna ukulalela umsakazo iGagasi FM, ufuna ukulalela umsakazo iGagasi FM eliku 99.5, kufanele ukuthi i-aerial yakho ihlale iphezulu ngaso sonke isikhathi ukuze izokwazi ukuthi ikwazi ukuncela kuma satellite ukuze lento ekhulunywa lapha kweGagasi ikwazi ukuthi ifinyelele kuwena. Nakuthina ke bafowethu kunabantu esithi mahleli nabo la emphelandaba, sithi masilicubungula udaba lwabo bese siyabona ukuthi hayi lo muntu ngoba naka izinto zakhe zibheda, kodwa inkinga nayo i-aerial yakhe ayidonsi, i-aerial yakhe iphansi. Kufanele ukuthi yena i-aerial yakhe ayiphakamise ukuze ikwazi ukuthi idonse. Uma isidonsa ezothi uma exhumana nethongo noma ethatha umbiko ewusethongweni bese ithongo likwazi ukuthi liwuthole lo mbiko. Ngoba kukhona umuntu othola ukuthi uyaphahla, uma ephahla lo muntu kodwa kuzithulakele nje. Uma kuukuthi uyaphahla ngenhloso yokuthi uyabuza ayifiki impendulo. Uma kuukuthi uyaphahla ngenhloso yokuthi uyacela asizwakala isicelo sakhe akatholi lutho. Yini yenza konke lokho? Ingoba i-aerial yakhe iphansi. Mpunga yesintu iba kanjani phansi i-aerial? Ngiyiphakamisa kanjani i-aerial? I-aerial yakho ke wena njenganomuntu iphakama ngendlela eziningi. Okokuqala kufanele kube ukuthi umsamo wakho usesimene esifanele sokuthi ngempela ukwazi ukuthi wena makukhona izinto ozenzayo bese zikwazi ukuthi zikuxhumanise nethongo lakho. Uma umsamo wakho wena njenganomuntu ufile okanye ungcolile, i-aerial isuke kufana nokuthi phansi, angeke ikwazi ukuthi iconnecte nethongo lakho ngoba umsamo wakho ungcolile. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi umuntu akabikiwe kubo, ithonga limazi, uthola ukuthi lo muntu lona akakhulisiwe, ithongo limbuka njenganengane. Uma kuyilezo zimo bafowethu i-aerial yakhe isuke iphansi, ayiphakeme, ayidonsi, sisuke thina singakwenzisa ezinye zezinto kodwa bese zifane nezeleze ngesizathu sokuthi wena awubikiwe kini, noma ukuthi uyafika wena uzocela uyazethula uzisho igama lakho ukuthi usibani bani, kodwa lelo gama lakho alukho ohlwini lamagama abantu bomndeni. Ungabibikho kwalo ohlwini lamagama abantu bomndeni lokho kukwenza kube nogwaja omhlophe ugijima ehlungweni ukuthi vele i-aerial yakho wena ayidonsi, kukhona izinto ezisakhaleleka ngokwasethongweni. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi umuntu sothi masifika sihlala naye phansi silalela udaba lwakhe bese sithola ukuthi lo muntu lona into anayo wembethwa abantu abadala, unesiphiwo sabantu abadala, unesithunywa lo muntu ekufanele ukuthi abhekelele sona kuqala. Uzokhumbula ukuthi ngokwesintu sethu kuthiwa idlozi liyabhekelwa nethongo liyabhekelwa. Ngenkathi lo muntu enesiphiwo esimembethe ukhiye kuyena ukuthi athi mayeluli i-aerial yakhe kube ukuthi uyasemukela isiphiwo sabantu abadala ukuze lethongo lele kuyilona elimembathise lesiphiwo lesanaso bese likwazi ukuthi limenzele ezinye zezinto azidingayo phezulu kwempilo yakhe. Ngoba uma engeke asemukela isiphiwo sabantu abadala nalo lethongo elimembethe ngeke lakwazi ukuthi limemukelise ezinye zezinto azidingayo. Sithini isintu sethu sithi izandla ziyagezana. Ngenkathi wena wamukela umsebenzi wabantu abadala, ubavumela abantu abadala ukuthi basebenze ngawe, ubavumela abantu abadala ukuthi lezi zinto abafuna ukuzenza emhlabeni uyavuma ukuthi bazenze ngawe, nabo babe sebekwazi ukuthi bakunikeze izinto ozidingayo wena ngoba nawe isandla esisodwa ususigezile, nabo basuke sebezosigeza nawe esakhe isandla izidingo zakho zikwazi ukuthi zenzeke. Sengiphetha ngoba ngifisa ukuthi ngigeqa amagula. Umuzazi ukuthi khona izinto ezikhalelekayo kini eziyisiko ongazange ukuthi uzenzele. Kubalekile ukuthi uhambe uye ekhaya, ufike ukhulume nabazali bakho, uguqe, ubavezele ukuthi kubaleke kangakanani ukuthi wena njenganengane ubikwe, kubaleke kangakanani ukuthi wena njenganengane ukhuliswe. Ngoba ukwenziwa kwalezo zinto lokho kuukwelula i-aerial yakho wena njenganomuntu kuze yonke into eyisicelo sakho esibheke ethongweni neumbuzo obheke ethongweni likwazi ukuthi ithonga izinkulumo zakho lizizwe ngoba i-aerial yakho isiphezulu
isiyakwazi ukuthi idonse sekukhona lokho kuxhumana phakathi kwakho nethongo. Uma ukuxhumana phakathi kwakho nethongo kungekho angeke ukwazi ukuthi izinto zakho zenzeke ngendlela efanele. Uma kuukuthi uyazazi ukuthi unesiphiwo sabantu abadala bafuna ukuthi balapheke ngegobongo mhlambe okanye bafuna ukuthi uthathe umsebenzi wabo, okubalekile ukuthi ukwenze musa wena ukugijima ukuthi uyoqaqa izinto zakho ngokuthi uvuleleke amathuba omsebenzi, uvuleleke amathuba emali njalo njalo. Into ekufanele ukuthi uyenze i-aerial yakho wena usuke uzoyelula ngokuthi uhambe uye kophakamisa isithunywa sakho makufanele ukuthi uphakamise isithunywa. Wamukele lento isithunywa sakho esikwembethe ngayo nesifisa ukuyenza isona esizobe sesikwazi ukuthi sikuvikele ezitheni, sikukhanyisele, sikuvulele iminyango njalo njalo. Uma kuukuthi bafowethu kukhona enifisa ukukubuza kumina njenganempunga yesintu, la kuma comment section uvumelekile ukuthi ukwazi ukuthi ubuze ukuze sikwazi futhi ukuthi sikucacisele. Uma kuukuthi futhi uyafisa ukufika emphelandaba wempunga yesintu, inombolo izona lezo zibona ziloku edlula la ngezansi, uyakwazi ukuthi ushayele wenze appointment yakho ngoba njenganempunga yesintu asithanda ukuthi abantu bafike la, bafike bahlale balinde. Kodwa sike senze uhlelo lokuthi umuntu akwazi ukuthi afike, sihlale naye phansi bese siyakhuluma naye, bese ahambe, bese kufika omunye umuntu. Hayi ukuthi abantu bazohlala balinde. Sithanda ukuthi ufike ukuze senze isikhathi kahle, sikunikeze isikhathi esizokwanelisa. Uphumusa ucaciselekile emphelandaba wempunga yesintu. Yizona ke inombolo lezo zishayelayo noma mokuthi ukude futhi nendawo ezidayisa incwadi zempunga yesintu, uyakwazi ukuthi usithinte kuzona inombolo lezi senze inhlelo zokuthi sikwazi ukuthi sikuthumelele zona incwadi. Emphelandaba ke bafowethu asihloli njenganempunga yesintu kodwa siyaxoxa bese sikunikeza umhlahlandlela ozokwazi ukuthi ukusiza. Ngiyacela ke bafowethu ukuthi niqhubeke nisubscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Isifundo sethu sanamuhla besithi umuntu nomuntu kubalekile ukuthi kube khona izinto azilungisayo ekhaya. Ukuze lezo zinto lezi azathi mase zilungisile bese kuyefana nokuthi kade elula i-aerial yakhe ukuze akwazi ukuthi axhumane nethongo. Kubalekile ke bafowethu ukuthi izinto ezidingwa yithongo kube izona esizilungisa phambili nesizibeka ohlwini lokuqala ezintweni esifuna ukuzenza ngoba ithongo ilona eliwukhiye wempilo zethu. Ithongo ilona elikwazi ukuvula, ilona elikwazi ukuvala. Angibonge kakhulu ke bafowethu ngonubukela umfanekiso oqoshiwe. Ngiyacela ukuthi nidlulisele nakwabanye ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Bese sithi nje impunga. What you